twongeye kubasuhuza mwebwe bakomeje kudukurikira hano kuri Karame Nanone TV. Reka dukomeze tuganira n'ubundi turaganira ku birimo kubera mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufite mugenzi wacu ujya udufasha. Wiriwe neza? Mwiriwe. Reka twanzike. MONUSCO yatangaje ko itagendera ku gitutu cya M23. Ibi bisobanuye iki? Yatangaje ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane ubwo hari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru i New York asobanura ku kibazo cy'abakongomani 1400 bahungiye mu birindiro bitandukanye bya M23 biri Goma. Avuga yuko atagendera ku gitutu cya M23 kubera yuko uyu mutwe wamusabye yuko uyu muryango wafata abantu bahungiye mu birindiro byabo bakawushyikiriza M23. Avuga yuko batabyubahiriza kuko mu buryo kubungabunga uburenganzira bwabo bazareba ahandi babajyana bagira ubuzima bwiza kandi n'umutekano. Ibi ngibi akaba yarabitangaje nyuma yuko M23 ibasabye yuko abantu bahungiye mu birindiro byabo ko ari abasirikare ko bakwiye gushyikirizwa M23 maze bakigishwa bakajyanwa mu buzima busanzwe cyangwa abifuza kubajoyininga bakabajoyininga. Avuga yuko rero atazagendera ku gitutu cyabo ko icyo bazakora bo ari ukubareba babohereza kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza nk'uko we yabitangaje. Ibi rero bikaba byari bimaze iminsi bigaragara aho M23 yatangazaga yuko idafitanye umubano mwiza na MONUSCO, aho umuvugizi wa M23 yarahirutse gushinja uyu mutwe ko warekuye abasirikare ba FARDC na FDL bari barahungiye mu uyu mutwe kugira ngo bajye kwica abasivili. Bikaba bikomeje kugaragara rero uko uyu muryango wa MONUSCO ubanye nabi n'uyu mutwe wa AFC M23. Uyu munsi AFC M23 yasohoye amatangazo atandukanye. Aya matangazo yo nk'uko bivuga ni amatangazo atandukanye yasohoye kuri uyu munsi ndetse n'umunsi w'ejo. Ariko mbere yuko tuvuga kuri ayo ngayo ko tubanze tuvuge andi ubutegetsi bwagiye busohora bubijije mu ba social media batandukanye babafasha gukwirakwiza ibihuha byabo. Aho bari banditse itangazo ryo rivuga yuko M23 itangira kwikura mu birindiro yafashe itariki ndetse kugira ku wa mbere ikaba yamaze kwikuramo kubera ko mwari ibihano bitandukanye babafatiye. Ibyo ngibyo bikaba byaje guhakanwa na Lawrence Kanyuka ushinzwe itangazamakuru muri AFM 23 avuga ko ari ibihuha bikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butemewe n'amategeko. Akaba hariho n'ikindi gihuha cyavugaga yuko AFC yitandukanyirije n'umutwe wa M23 kubera ingamba bafashe zikomoka ku byifuzo by'abaturage ndetse n'abakunzi b'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abakunzi ba AFC bakaza ngo kubona yuko ari ngombwa kwitandukanya n'uyu mutwe kugira ngo abaturage barusheho kubaho neza. Akaba yaje kubyandika ku rukuta rwa X Lawrence Kanyuka avuga yuko ari fake news ikwirakwizwa n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa. Abwira abaturage yuko badakwiye kuba babyizera kuko ari byo kuyobya abantu. Andi matangazo atandukanye AFM 23 yasohoye ni itangazo ryerekeranye n'uko inzego za leta mu mujyi wa Bukavu zihagaritswe ariko ko inzego zerekeranye n'abinjira n'abasohoka zo zikomeza gukora. Akavuga yuko kandi ahuzanyije ibyerekeranye n'ubujura no kwigarurira iby'abandi mu mujyi wa Bukavu mu buryo butemewe n'amategeko ko uzafatwa abikora azahanwa mu buryo bw'intangarugero. Nyuma y'iryo tangazo akaba hasohoka irindi rivuga yuko bitewe n'uko hari ibikorwa by'ingenzi bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage bemereye inzego zikora mu buzima, inzego zikora mu burezi, Regideso ni ikigo gishinzwe amazi, SNEL ni ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi ndetse na Radio Television Nationale RTNC ko bikwiye gukora bigakoresha abakozi byari bisanganywe kugira ngo abaturage babone serivisi. Ahangaha bakaba baje kurisohora kuri uyu munsi naho bemerera ibi bigo ko byakora bikoresha abakozi byari bisanganywe. Hakaba hari n'indi tangazo risohowe mu kanya ryavugaga yuko AFM 23
yemeranya n'ibyemezo n'ubundi byasohowe na EAC ndetse na SADC mu nama yahuje abakuru b'ibihugu, aho bavugaga yuko hakwiye kujyaho agahenge, ko hakwiye kuba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'umutwe wa M23, ibiganiro bitaziguye. Umutwe wa M23 ukaba wavuze yuko ukomeza kuba witeguye kuba wajya muri ibyo biganiro bihuza impande zombi, kandi ko witeguye kuba washyiraho agahenge mu gihe ibi biganiro byabaho. Uyu mutwe ukavuga ko ariko ukomeje guhangayikishwa n'ibitero bya FARDC n'abambari bayo ku basivile hirya no hino aho babikora, kuko babona yuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bahisemo inzira ya gisirikare aho guhitamo inzira zagiye zitangwa n'inama ya Union Africaine y'umutekano ndetse n'indi miryango nk'uko twayivuze. Bavuga yuko rero batazabyihanganira, cyane cyane nk'ibitero biri kugabwa mu gace ka Uvira ndetse n'agace ka Minembwe, ibitero bigabwa hakoreshejwe indege ndetse hakoreshejwe n'igisirikare kirwanira ku butaka, aho bahohotera abasivile ndetse bakanabica. M23 rero itangaza yuko itazabyihanganira, ko igihe cyose bifatikanya na FARDC mu guhohotera abaturage ndetse no kubica, ko M23 itazabirebera, ko izakomeza kurinda ubusugire bw'aho yafashe, irinda abaturage baho ndetse inabacungira umutekano. Bikaba bigaragaza yuko M23 nk'uko byakunze gutangazwa ko mu bice bya Uvira ndetse na Minembwe ifiteyo abashinzwe iperereza babo, bikaba bigaragara ko isaha ku isaha ishobora kugerayo ikavuga yuko utu duce tubohoye nk'uko yagiye ibikora mu bihe bitandukanye. Uyu munsi nabwo twabonye utuvideo ku masosho media atandukanye tugaragaza abapolisi n'abasirikare bari muri FARDC bishyikirije M23. Ni bangahe bajyanywe he? Nk'uko bibona ntabwo ari amavideo kuko n'ibyabereye i Bukavu, ubivuze ngo ni amavideo yenda wagira ngo ni amacurano, ariko n'ibyabaye n'ibintu biri reyeri byabereye mu mujyi wa Bukavu, ho abari abapolisi mu gipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine ubutegetsi bwa Kinshasa, bagera ku 2100 bishyikirije umutwe wa AFC-M23 kugira ngo bakomeze bahugurwe maze bazabashe gukora igisirikare ariko cy'umwuga, ndetse n'abagera kuri 890 bahoze mu gisirikare cya FARDC mu mujyi wa Bukavu nabo bishyikirije AFC-M23 kugira ngo bahugure maze babashe gukora igisirikare cy'umwuga. Mu nama rero bakoranye na Colonel Byamungu i Bukavu, yabakanguriye ko bakwiye kujya mu gisirikare nk'uko babyifuje, bagatozwa, bagahabwa discipline, bagahabwa imyitozo ihagije kugira ngo bazakore igisirikare bakize neza kandi bazi icyo barwanira, bazi n'icyo baharanira. Ese ukiraho nakubaza ikibazo, M23 nk'umutwaro uri mu ntambara, uri mu gihugu kirimo intambara imeze gutya, ifite ahantu hahagije ho gushyira abo bantu no kubakurikirana ku buryo iyo myitozo n'iki babibona bakavamo abasirikare koko bakwiye kurwanira igihugu? M23 nk'uko ivuga yuko itari mu ntambara, ivuga yuko ikikora ari ukurwana ku busugire bw'ibice yabohoye, kandi ko ari ukurinda umutekano w'abaturage b'abasivile bahohoterwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC. Rero ifite uduce yabohoye nka za Rumangabo, ifite ikigo itorezamo abaje kwiyunga kuri AFC-M23 ndetse n'abandi bashyashya bifuza kujya mu uyu mutwe bakajya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, kuko usibye abangaba bari bahoze mu gipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa abahoze muri FARDC, hari n'abandi basivile nabo biyunze kuri M23 bifuje kujya mu gipolisi ndetse n'igisirikare. Abo bakaba bashyizwe mu bwato bazanwe i Goma kugira ngo bazajyanwe mu kigo cya Rumangabo. Urabizi ko hari hasanzwe hari ikigo cya gisirikare cya FARDC, akaba aricyo bahinduye ikigo cyo gutorezamo abasirikare ndetse n'abapolisi kugira ngo bakomeze gushyigikira M23. Bafite rero ahantu hahagije ho kubatoreza nk'uko bamaze kugira aho basohora mu bihe bitandukanye. Hanyuma muri aba bantu basanzwe bishyikirije AFC-M23 harimo nk'abuzi, wenda tuvuga urugero, harimo abari basanzwe bari muri leta ya Tshisekedi bazwi amazina cyangwa n'abaturage? Harimo abapolisi, harimo abasirikare,
harimo abasivile bifuje kuba abasirikare cyangwa kuba abapolisi, ariko hari n'abandi bantu bafite amazina azwi ndetse nka Rivera Nikora Kialangarirwa. Uyu yigeze aba umukandida depite mu mwaka wa 2023 mu mujyi wa Bukavu, ariko ntiyagira amahirwe yo gutsinda. Nawe akaba yishyikirije M23 AS kugira ngo bafatanye mu rugendo rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Aha rero yihuje n'uyu mutwe, mu gihe uyu mutwe wari watanze itangazo usaba abanyepolitike batandukanye ndetse n'imitwe ya politike kwihuza nabo kugira ngo bafatanye kuba barushaho kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, kugira ngo bigire hamwe icyatuma haboneka amahoro arambye ndetse n'imiyoborere myiza. Hakaba hari n'undi bita Crispe Kashore, akaba ari uwari ushinzwe itangazamakuru mu mushinga wa Denis Mukwege, aho mu bitaro bya Ipanzi yari ashinzwe itangazamakuru, nawe akaba yafashe icyemezo cyo kwihuza na AFM 23 kugira ngo bafatikanye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Tugarutse i Burundi, embassy ya USA yatangaje ko, nagira ngo tubicemo muri makeya, ibi byo bivuze iki kuba embassy ya USA yatangaje ibintu bimeze gutya i Burundi? Ni mu gihe hano mu Rwanda n'ubundi USA yari yatangaje ko abantu Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yavuze yuko igiye kugabanya abakozi bayo bataraba ingenzi kuko ibona hatari umutekano. Iburira n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi ko bakwiye kwitwararika kubera umutekano muke uri muri iki gihugu ndetse unakomoka kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nari ngiye kukubaza nti ibi ko byenda gusa nk'ibyo n'ubundi batangaje mu Rwanda. Icyo bivuze nuko intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira ingaruka ku bihugu byo mu bihugu by'ibiyaga bigari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuba USA irimo kubwira abaturage bayo bari muri bihugu biri mu ntambara, cyane cyane nk'u Burundi bwo turabizi ko biri official ko buri mu ntambara muri Kongo, byaba biri butume USA ibona ko u Burundi buri mu ntambara muri Kongo mu kurwana na M23 cyangwa se mu guhangana n'ingabo za M23, nibura hakaza gutuma babona ko M23 irimo irwana, ifite ikirwanira, cyangwa ni ukubivuga gusa kugira ngo barwane ku baturage babo? Ntabwo ibikora kugira ngo igaragaze yuko M23 ikirwanira icyemera cyangwa itacyemera, ahubwo ibikora kugira ngo irwane ku baturage bayo. Bivuga ngo kuba ibi bihugu byaba biri mu ntambara ntacyo bivuze kuri bo, icyo bakora no kurengera abaturage babo n'inyungu zabo gusa. Hanyuma inteko nshingamategeko y'u Rwanda yandikiye inteko nshingamategeko ya Union Européenne, sa nk'ubu bituganirizaho. Nk'uko bivuga, inteko nshingamategeko y'u Rwanda ejo yarateranye igira ikivuga ku byafashwe n'inteko nshingamategeko ya Union Européenne, aho inteko nshingamategeko ya Union Européenne yandikiye u Rwanda rusaba kwisobanura kubera mu burasirazuba bwa Kongo ko u Rwanda rubigiramo uruhare. Inteko nshingamategeko rero y'u Rwanda yagize icyo ibivugaho, ivuga yuko iba ari agasuzuguro ko bidakwiye kuba Union Européenne isaba u Rwanda kwisobanura, kandi Union Européenne yarirengagije ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, aho iki gihugu gifite imiyoborere mibi, aho iki gihugu gifite imitwe igera kuri 250 yitwaje intwaro, aho iki gihugu igisirikare cyabo cyifatanya na FDLR yasize koze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho iki gihugu kirengagiza uburyo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2025 ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barashe mu Rwanda, ibisasu barashe bigahitana abaturage 16 ndetse bigakomeretsa abaturage 177. Ariko iyi Union Européenne ikabirenga ikandikira u Rwanda ngo rwisobanure, birengagije ibi byose bakavuga yuko ari agasuzuguro, ko bidakwiye, ko u Rwanda icyo rwashyize ari ingamba z'ubwirinzi, kandi ko icyo bukomeje kuvuga ari uko M23 ari abanyekongo nk'uko byagaragaye kandi bikomoka mu gihe cy'ubukoloni, mu gihe mu 1884 kugera mu 1885 habaye inama Iberire igaburamo ibice bya Afurika, bikarangira u Rwanda narwo bakuyeho ibice bimwe bakabishyira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu 1910 hakaba amasezerano mpuzamahanga yemeza ko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyekongo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwarakomeje kubatoteza, butabemera bukabita abanyamahanga,
bikagera n'aho ubwoko bw'abatutsi butuye muri ibyo bice bagiye bicwa bifatanyije abayobozi ba RDC bafatanyije na FDLR, ariko iyi niyo européenne ikabirebera ikaba itabifata kugira ngo ibwire leta ya Kongo ko ikwiye kuba ifata ikibazo ngo ikikemure. Bikaba byaratumye habaho ubuhunzi, aho mu Rwanda bakiriye impunzi zigera mu 100,000 ndetse n'izindi mpunzi ziri hirya no hino mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Union Européenne ikaba itafata icyo kibazo nk'ikibazo gikomeye ko cyakwiye kuba gikemurwa n'ibiganiro nk'uko yase ndetse na SADC babivuze, ariko bakandikira u Rwanda ko rukwiye kwisobanura. Bavuga yuko ibyo iyi nteko yandikiye u Rwanda bidafite ishingiro kandi ko bidakwiye kuba bihabwa agaciro, ko iyi myanzuro yabo yakwiye kuba isubirwamo, kuko ibyemezo bafashe ari ibyemezo bireba uruhande rumwe kandi ari ibyemezo byakwiye kuba bireba impande zombi, aho byakwiye kuba bireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bikaba byanareba n'u Rwanda, kubera ko ibibazo bira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira ingaruka ku Rwanda, ariko ukabona Union Européenne yaribasiye u Rwanda kurushinja ibinyoma bikwirakwizwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dusoza, hari amakuru atugezeho avuga ko hari umusirikare wa FARDC wafatiwe mu bigori mu gace ka Bugarama. Aya makuru yaba ariyo? Aya makuru niyo, nk'uko natwe tubikesha bagenzi bacu bari mu gace ka Rusizi mu Bugarama, aho bivugwa yuko Sergeant Mukambira Thomas wabaga mu ngabo za FARDC i Bukavu yahungiye mu Rwanda, ariko mu buryo butemewe n'amategeko, kuko yihishe mu mirima y'ibigori akaza gutahurwa n'abaturage bakamwereka inzego z'umutekano, ubu bakaba bamubaza impamvu yahisemo ibyo ngibyo aho kwishyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo niba ari ubuhungiro asaba busabe mu buryo bwemewe n'amategeko. Andi makuru ariko Twirwanaho nayo yamaze gushyiraho umuyobozi. Yego, nari ngiye kukubaza ngo uyu muyobozi mushya wa Twirwaneho ni muntu ki? Yari asanzwe ari umusirikare ubundi wa Twirwaneho, yitwa Charles Sematama, akaba ari umujenerali. Yego. Akaba ariwe wasimbuye Makanika nyuma y'uko arashwe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Akaba yahise anatangaza yuko uyu mutwe ku mugaragaro ugiye kwifatikanya na AFM 23 mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babukureho. Reka tugushimire rero ayo makuru ukomeza kutugezaho, wakoze cyane. Namwe murakoze, ndabashimiye. Turabashimiye rero bakomeje kudukurikira byaro kugira ngo tubagezeho amakuru uko agenda akurikirana, nakagaruka n'ubundi turakomeza tubagezeho uko bigenda bikurikirana.